Kalau ni rawon dirayakan nih. Madu siram no Sarah. Liwak ni teki mata aja Yang kini 2 jam mata aja deh, gabu dokter. Macet ikapang bos. Iya bos, satu negara lempe. Wah kemana? Sedih kamu pemah peli. Kesemana lempe, dia minta bawa pelah. Aku ya curiga kak bos, nulengka guna-guna lainnya. Keselok guna-guna. Nule mantannya bos. Iya bos, atau pak balok bakso kelilingnya. Weh, mana kesepah belu bakso, agan lo na puji, nonyana. Tanya masalah nyonya na bos. Siapa tahu patu suna, wadina pakai masante. Berarti Pak Belu Nyonya si wir saingan. Ya was Pak Belu Nyonya, Pak Belu Nyonya wawa. Mas Santik itu peleh. Aku tutup kau bos, sewa memen nih. Belum newa, namun dia bilang minta utang. Hama, masa? Mama, napi misang, nama lupa bawa lelena roh. Wih, napi bisang. Nama bilang cici na pelari itu. Weh, nade ulari itu asana strategi, mundur secara terhormat. Kalau samu bos, magi lo mau mata aja. Iya, magrib ini. Wah, teteu tajeng. Nemu mah kita teteu tajeng koi. Iya bos, sambil matuno lagi. Iya bos, matuno rele, matuno semangat. Iya di sepak 2. Jadi tegaga perisi buana. Nek mau asih itu matuno rele papa ada mana matuno cinta. Mana asuta 10 menit. Iya bos, beda nama matuno lagi maciningi. Kau matuno cinta ki mapayi. Wah iya kok, pada emang kita sedih bicaramu. Buah bos deh, tonton telinga. Wis, pucuk dicinta. Bu dokter pun tiba. Pada maki besi bereni di mana dan di ucap di situ bu dokter. Pede pa natin niya ikulak kay. Sedingi di bu dokter. Aja na di mesi di pobawan ni muda ni kide. De petunan ba na ye de pa kepoposing. Wei, pokok nama aku ke bu dokter tanya no bayar apa perluan. Idi mani. Ya tamang kira minum mau bayar petiwi tapi materupa aja bu dokter. Menurut semua perluan na ya ada perlu aku. Bu dokter, kata-katanya menusuk. Le perlu tuh medis bu dokter. Mapa mula capa aja, letu capa ulu. Nah liwi wak kasih upejita bu dokter. Liwa apa netai? Nah perlu tuh diseng. Kesin papu jiku. Papa tandrian bulu ketua. Masalahnya iya deh, begitu betah deh. Oh jadi punya tuh udah ada data bu dokter. Pak itu udah secinta, bisa berubah segalanya. Ya aku boleh dekat mau betah aja macam stas kak. Iku bawa kan di ceraga gelam kau. Oh iya, tadi bu dokter. Iya tadi bukti nah. Kalau kimi cinta sebesar dunia yang sampok-sampok seperti aju tabu. Iya tadi bu dokter. Iku bawa kan buca. Parau balokku sapa maka itu kak kau iye. Oh rawali, sunapa purus kutumak kerepa. Rawong pura makrepa. Nenak ko ha. Neta aja nih bu dokter buktikan nih. Dipuji kamatu.
Jadi tak agak sandre bos. Nanti pergi ke pan. Wah. Apa lah? Kan lagi. Muhammad bangkrut ini bos. Wah. Kenapa mati ini? Lah berpujaan hatiku. Mau pakai lek rasanya jatuh cinta. Agak si muala ko ye. Asal nama apa mengajar pujaan hati jatuh tak busuk to. Agak pelek muala mau pakai tuh. Pada balas soloe. Pesan nak ia menjadi balasalo yang penting ini menjadi latina. Wan reki rar. Kata na. Cuk no katu pak walu tak aku tuh. Sagak pada jatuh cinta kak seding. Jatuh cinta. Engkau memang duimu. Mana ka duit sih. Maka tuh pak cinta deh gak gratis. Jadi mau deh melok terima kak bunuh di kak tuh. Ongol, deh gak modal na. Bos no tolak kak. Mak ko memang. Pak deh bisa masuolo mu. Elo mau nama cewek-cewek. Lo kemai? Bos tak aja kak. Kita sejangnya punya tetek siaga nih dia gagal amel. Asap terlambat tutup. Iya papa ada jaringan kadang dek gagal. Tak jenih kama tuh. Dia namanya tuh. Mulai sibuk sempat ketemu si mama peli. Si cewek giga. Diwis pak mapeli nupuji amel. Mulai memang kapang. Hah terlambat sih kak. Maga sih kok main mana miangmu. Atau tadi kok. Saya siapa? Bapak tuh kan. Hah dan mereka lalengen ketembak kak. Hama iya. Iga tembak kok. Lapor nih pale polisi. Awe, tanya tembak senabang, tembak cinta, tembak kak mapeli. Hah? Berarti na pujito ngaku mapeli? Kuasanya mabongai. Tembak kak Dendra tapi dia terimai. Manang kamu tolak ih? Demu itai liwak gempung. Iya, tongong. Upat tongong kok. Tega nih pelek Jamal. Tajan nih, sudah lupa mapeli diisin na. Jadi laki pelek magai ye. Si tangani letuk kembar. Tajang ni palek de konye de. Iya, tajang informasi. Mungkin lo apa iya dipakai. Terdekat tak? Malah jaga. Oh, enggak cerah. Terdero ti kuma peli. Ikut om itu bos, iyang kamu he. Hita deh tuh anukku bos. Awe mas sasiki. Oh, enggak secara aku. Wah. Ikat tuh anu muka lale ko ye deh. Ih, kuma peli. Baru mau pediri kak. Manang kaya bos na deh selayon rokku. Manang katapak engkau ku tuh rawang. Ayah pala jaga tasbih ngala tokku. Iya. Kemana gimana ke tas dibuat di mapala aja. Dia mau tepa ya. Kalau dia mau tapak bos hitai. Mau tapak no. Malah jatuh ngembek bos. Iya mbak nama peli. Terde tuh ngai. Masa itu dulu rabong. Masa ana pala jaki ye. Ih. Malah jatuh ngekak. Ih. Malah jatuh ngekak. Au. Apeli.
Rawong. Ang kacarak. Tiga. Maga sih mana Sarah. Tiga. Nah, cai kapang bos. Tiga. Nulle mantannya. Hai. Tiga. Iya bos, siapa tuh Pak Balu baks. Tiga. Oh, wah. Berarti Pak Beluno si Wirsa yang sama koko. Wah, sebab Tapi kontol. ulang-ulang. Tapi muncul. Tiga. Ah, kalau nih, warna mau di blast minta uto. Tiga. Nah mau balas si Cici, nah lari tuh. Tiga. Iya bos, matunu relet, matunu semangat. Tiga. Wih, lucu. Siapa aja nanti? Nih, Ulangi. Wih, Tiga. itu bawaan di agak. Agak lempau. Tiga. Agak boleh mualak pop. Tiga. Ih, kata nah. Tiga. Panen tadi sih. Tiga. Ih, pasikat. Tiga. Iwis sengit. Dua. Tiga. Atau tadi. Hai, Satu, dua, tiga. awe tenat. Jangan ribut. Satu, dua, tiga. Awe, ternyata tembak senapan, tembak cinta. Tembak kamar. Satu, dua, tiga. Awe, ternyata tembak senap. Ulang. Tiga. Ditangani untuk kembar. Satu, dua, tiga. Nah, sengi dan renak letajak koye deh. Ulang. Tiga menghadap rutin dulu. Satu, dua, tiga. Hi, ikut Tom itu best. Les. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hi, Apa sih kuan?